Eblisib li apostol Pablo, no coexpocchis yu aminkile kapabal rikendi Cristi. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak, salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Lish holomilak angel chiruli gutana inasche, lish ruchichoch, li Dios, li guang junelik. Sali capítulo 1, versículos 24-25, le apóstol Pablo na atinak chirish li railal li kishkul. Abanan, manakanaw na kaho sa kalish sa ilish le apóstol Pablo, chishkul bal li railala insash kabali kakwa Jesus. Mahungwa toruk shtawbal li railal li kishkul li kakwa Jesus sa kakaba. Ut eblah pabaneli ni kesh ashtesiri beb chishkul bali railala insash kabali kakwa Dios. Chokreba anjunsh ni malru usilal. Ustale apóstol Pablo, kishsi bali hu Colosenses, abanan moko kwanta chi achabambil sakal. Usta kwang sa hunakli ocho chapanan inkana ruchi elik. Jotana li naubil ruan akwan ho arresto domiciliario. Le apóstol Pablo, kwang chak aran Roma. Mare li aho li kiraho kui li apóstol Pablo hanaking ajik naruchi shik sheba li resilal. Ho onak narujak chi elik naruchi shik yalakbar. Chirisha inki atinak li kakwa Jesus. Salihu Mateo 24:9. Utna kwa shkotzbal nas chirikamain. Tohanak tesh ashtesik chirauk tesik. Tesh kamsik utshik tesh ilek shbanep chishkhuni li tenamit sa inkaba. Inka tashak taj inang li kachol ho gishyah kui salihu Juan 16:33. Shbanak. Usta eblish tzolom, usta ebli rami, usta eblish komon. Tesh kanap shkhunes. Kohkolish ol rikin lish chukwa. Nakaang kwang rikin salish honalil li railal. Utho kanak bijokenak kwan. Utho kantananak li apóstol Pablo nasaw ushol rikin li railal li nashkul abanan kiraho kakwi shbanaking an arush kotzbal li esilal manaking an aruchishik sa halang chinajej hochak rubelach. Usta kesh li apóstol Pablo sa hunak li tsalam aban li atin moko kwanta chibreshil li ratin li Dios naruchi kulak yalakbar. Aran salit alam kishtsiba li hu Filipenses huakwi li hu Efesios ut Filemon. Chirishaan ki achabak ut kishtsiba li shben hu Timoteo ut Tito. Chirishaan ki kame kuchik sahun li alam reb lah Romanos. Aran kishtsiba li shkabi li hu Timoteo. Sahun chikli atin ustali apóstol Pablo tzaptso sa shkaba li shpabal, sa shkaba li chabil esilal, resilal li kakwa Jesus. Mokomakatach haan kitsibak chokke toh anakwan, renak toru kakwi chishtawbal li kakolbal lao. Ara nakwi kishtsiba chak li hu Hebreos. Lishkuban bil kahel li kakwa Dios chirish li kakolbal at kwaskwitsin. Haane bakwi komon manak sakop lishkuban bil kahel li kakwa Dios chirish li kakolbal. Wahun chik li atin sa li atin ubal griego ut haan li atin oikonomia. Karuna raknasche li na holomink ut chanach kwirunak li kakwa Dios haan li natusuk re chishkhuni saruchichoch. Li kakwa Dios moko chacha imbil taru lishka ushut lishna le ut lishbanuhom lishka angel chishkhunil inka. Tusturu chishkhunil ut kwang chirakal. Ut hoka anak yogat qeb chits aklokru challenge sa shtiklahik li ruchichoch. Tuh saib li kakutankila nakwan hoakwi sa shrakik eb likutan. Reish anun kili rahom li kakwa Dios tentonak tustukru chishkhunil karu yok chikulmank. Ut sa shtian kaan kwan keb chaklishk angele eb li apóstoles. Kwan keb akwi chaklishk angele plekwa Moisés eb li patriarcas. Ebli profetas
la atutlain akwi nungo tsakong sa lishkuban bil kanjeli qagwa Dios resh kolbali ruchichoch chiruli kam kchijunelik la olish qanaw chikanan liyal kwang chik saqaben shkambal uchkots bali esilalain rikinebli tohmaji hogan akwila at shakwa bili chabil esilain ahil runak ta kwots rikin hunak chik hay hun chabil esilalin karak ta kanak chi sachek tentorach nak tishkul rib sashpen chishkhoni liruchichoch naqakeretal nakli apostol Pablo nashnaw tsaqal naklishk angel mokoyal makataje hokanak ma junta ruk chishyebal naklishk angel makana okui makaje ashal babay manakachigreru inka chishkhunil naok salishkuban bil angel qagwa Dios resh kolbal li ruchichocha inchiruli kamk chihunelik maga hunak likaruna banumang ashal kachinta chishkhunile tsaqal ajele brusalish angel qagwa Dios chishkhunili karuna qabanu chishkhunili angel li to tsaqshwanunkil kwang sa chiruli qagwa Dios reli qakolbal aktusturu challenge sashtiklaqik li rujichoch ibanuk reli qakolbal uttohyochi beresik shban li qagwa Dios chalenak tol raqiq lishu amaruchi jochain qagwa da shaqchiten anqe chishkelishka kubli qacholut li qapabal resikbal rahlal kutan qajala qaqwi qae chishbanunkil li parquanoko tsaq sa lishkuban bil kangel li qagwa Dios toh sa honchik li qangel